ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya Net Foodish Ordar mapi Minwan Ramangi Hakerdob Ïing Jong pi Menteri Ketenat Food and Civil Supplies and Consumer Affairs Coming One Ambon. Ula pentip baula bu bha hadu Klur tingka na ka bante ya ka Ïing Skul ka Thymmai ka government senior basic school mensu haswa bankut ka financial year araja apusau araja apusan. Ya ka ni ula penbena habakren kumukong san ha ka jing penha perda ya ka jingnya lenti ka bahnyau san snem ka government senior basic school mensu ka skul ka belasdang nandu snem shi haja khandai spa sap khandai. Hagani Singi laidon lang ka Joint Director of School Education and Literacy but in charge DSEO West Janti District ka kong APCM kinong hikay kikimi kipa kikna school kinong shakot ngobha narol kiwe haga jingalang ka balapan yado chairman uba RM Klem. Kawi waka kwa uwang yo pi bolsit ni chenong kendong yo beng yi ya school yo chenong kendong kamtam Mengkelam mereka hantam gitu ki perlok ki urap biang rap dah. Musang fruk ki pas skor yang ikon yang ki hanong gendong. Nanti dah volsil peman ya ga sor kau congested hadom ye de tang bong. Kejing ye migrate yang ki bruyong ini hanong gendong. Renga oi pi MG nge per. Terpat ai pi kinong chong chnong yang ni ke chnong. Senyawa olai skor ki kon ki tio pi kan ni skor. Ini sekolah aku apa? Aku miat dari sekolah mana usna. Kamu orang doktor itu untuk sekolah kau boleh hiar pelat kita standar. Ngayo kat ni cenderung gendong sekolah mana sekolah kau laba cekman. Tegak nam tengah orang pi. Senyap hakin kor. Ya kan ni sekolah kau emang cenderung orang pi. Kenapa yo biang yang enrollment? Kenapa yo biang yang kena sekolah ni? Haman lagi kelas. Yo bimanda dunam nak enrollment. Kamu tu orang dah seram muot cekmak serta. Jadi skor yang pi negeri yang kau MLA yang pi, dia percaya bos scheme, dia propose. I think maybe at the end of this financial year, we will sanction the ini skor hapok Lake Road. Ucnai ke new building. Naliang ke department dia approve. Naliang ADB dia approve yang ni skor satang o don higi sanction. Kau snap si wong nga chunong muso wong IP raman dio yukrek kang pi. MOV skor RMSA lei sosnam yu thao chunai ka. Da ego wi ko ro sintam chunai ka sta chunai. Da chunai ni skor. Nga we mane yu pisau ka kamera nga to pungku to upgrade yang ni skor to the higher secondary. That have your sanction, that have put tender. Nak kau jadi pak yang orang MP, lu kau jadi bisnis pihon ni. Lalu tu ada kontraktor berkar orang MP, just lama yo selang kret. Kata ada kontraktor yo pi, nak cenong yo pi, haron name yo kret. Tidak naida. Tengah kerpat MP, senyawa bah, mahajon kemensil. Halau ada duk ikas palet, mahajon kemensil. Ngau pi ngam to mahajan tangga mahajan ke bensi. Khudlang ni pi gilok kijol. Moi wi bisni brai. Lademu bruyok iwku nyabai kumpulang. Kini skor oi pi salai sopna yang pi. Lana pi mai thau pi irai ga chui. Kerba pi nyaba kam guchno ga thau. Chim thie gini. Knang bugi khon gi kiti gyong i. Ki duna du chi yo ki pendap yaga 10 plus 2 hapok ke cenong ke tahu. Kita tu kecing anglok dia mah. Kadang tengah orang pi hari por, sajisin khud lang ya pi ki trade house reba. Mau duk rei mesin. Pemani kiungan broad minded kamu orang, mau man narrow pelati. Kenapa kini ke development tu wanra, kiungan kau wajah. Apa ya? Hari itu wacenong yang pi, lepas yang surok pedi cenong, dah sarong wong. Ngawo bila da bos kim surok ha chnong yang pi letok kan ni surok wo yo kan ni tangar metar lem Govt piam ka om pi sarom om gani surok pri chnong pi
Lalu dia yo scheme minimum an rubitar to musurok seno. Kata to standar yang justice scheme. Karena yo unji sini tang para kerkian le mau pas. Ngajan ni kejing kamnak yang pi. Kejing dok mesin yang pi. Urat ki jan sebenai. Dan mau ngawang pi. Ngapra pi dewa ci. Wadang sedang mayai pi. Lerkam ni uman di jinglong ya kor pi. Boy. Cewon deh. Kan tengah. Diamond sinos ngawrit over pare pi. Chem ya gini development. Waman nai bentai yang pi. Entah nai bentai yang na. Nai bentai yang pi ilong song thao. Yong gini kecil. Kan tengah orang ini po. Nada liang yang ngasih sistem repeat biang ini tentu kentero ama. Siapa cem? Ya gini ke scheme go upgrade di kata ya secondary school cek higher secondary school. Yo man go berdap, yo man go berjauh. Kenapa? Ini komite yang pi ulai hang ni school. Now we pi kakang mangkat ni 10 plus 2 dah sedang. Yang higher secondary dah sedang. Boy next year boy dah ong principal dah ong ino kai. Mio kamera deh. Mho do uciem admission ni. Mat TV yo lat. Kamu senyau beli. Yo lat sesuatu. Lalu tok tu yo lat sesuatu lele ngau pi. Dengan am tengah yang ngasih sin banjur api. Ngakau MLA yang pi wala penjok pingal bonsin. Ngasnyau. Ka kamram yang ngahi botola toluti kamnu wanra yang gerok par gani kerchanam yo pi. Gani kesni kalau kesni kawan sa jeng demam ke chikem ke jong pi junam la junam. But kadai kaba pi pin buram. Ya ke kiba ni pendon buram menta kesni kata kadai ya kanega platinum jubilee celebration kabalong new pesan senam ke jinggap jong kani skul. Ba pidai ban sungu yo blai ba piyo ai kanega lat ban don bentalang ha kanega sngi ba pidai ban sungu ru ba piyo ai kalat ban wan ban kuliah chat skul. Kanega skul ka ai jing start pi kinong hikai pi ha kaliang ko fat keslang dei kan ka jing nam jing start de kinong hikai ru ki ai pi ki hikai pi Kumlu berpinlong di kena di batet sni, di badan akor, di badan prom. Kenang bawa syai masih sni, pinjok ban kiu, agak jinglong riu ke jongpi, bat pinlong di bawah mentoy, nak bentar ke yen kesem, nak bentar ke emlang, ke saklang, bat ke setiap di bawah kowe. Dengan terbat di kena skul, bat pinlong di bawah minok top, agak pulia ke putih ke jongpi. Pin ko angu ya lagi meki kwa, pin ko angu ya pinong hikai, bat kam tam bat pin penret ya lagi, ban yai minot ban puli, kumba pilih ya wai mentan, hak school anthem ke jongpi, bat pin duk ya koi, syakliya, maka ni kadi ke jaka, ke ba ai ke jingnang ke jingstan, bat om ke mengala om ban ai tang ke jingnang jingstan, hilai ban ai lu, ya kita ki moral values, ban shape ya pi. In celebrating the Platinum Jubilee, we hope and pray that the school will see a new dawn, a new bright dawn in the coming journey. It may be in different activities, in the field of education, in teaching the student, in making them the future. We hope and pray that from this school, from the tomorrow, the school will journey a new journey. That is a new bright dawn. And we hope and expect as a village, we hope and expect as this elega, that from this school, many new scholars will come out in different field of life, in different field of education. That is a new dawn. That is the school has to thrive, has to achieve in this new journey.